So, ngarang makada or so. Ngarang article number 14 ki kaya oh ngarang article number 14 ki equal protection equality before law sisi tawre ba equality before law tawre article number 14 na piri se kaine ba article number 14 na piri se any person hai mi kudimakta ko mi kudimakta state na ko citizen oigera enemy alien oigera mi kudimakta equality pini ko equality before the law meaning di kaino harakanda equality se aingara hagre equality before the law haibase kaino negative concept ni tawdraba matamda government na tawdraba matam haidi government da hena tawdanabagi haibanebako tawnabagi haibanateba hena tawdanabagi mana tawiba thabakto kadauba hena tawbada yengjanabagiko habadi ahenba special provision gumba topa mingonda piba gumba ko or special provision haidi atopa the special privilege piba gumba natraga equal ko haidi equality leina haidi class kudimak se equal oina yengba haitare ko engara haigre ko ado equal oina yengba adudu yengaktaba matamda khaktang haidi mana yengaktaba mana tawba thabakto yengtaba matamda khatang haidi siki equality before the law se laktoini ko equality before the law haiwe se kainoni rule of law haiba evidence dagi lawthorkani tawadabu evidence gi magi element ahum leibagi manungda element ani di koigi india da chatnei ko india da chatnei element ahummak tu da kara da chatnei british parliament chatnei ko aingaran so haigre british parliament chatnabaduna kano yawi ko british parliament chatnabaduna koigi primacy of the ko individual rights na akoigi constitution dagi ngamgadabani karigumba individual right sok taragadi constitution semdokpa yai haibado adudo khaktani moi british ta hapise adudi akoi india da leite india da constitution hena chawe haigibni ko ngasi makha chatharakpa oina ko ngasi makha chatharakpa oina second part haitare ko equal protections of law haibako equal protection of law haisena kaino yengasiko equal protection of law sidadi koigi american concept ni ko masise equal protection of the laws american concept ni masina kaido karino haragadi mase positive concept ni habadi kaino harakanda ko state na thabak torokadaba kari equal protection the pina baginamakta equal protection of law se pina baginamakta state na thabak torokadaba ngasai negative concept oi taragadi state na thabak tawada thingba ko toroktaba matamda thabak lokatpa yade sidadi thabak se toroktaba matamda thabak se lokatpa yare equal protection of the law pb da taragadi ko state government na equal protection of the laws pb da taragadi pb dre haina wakatpa yare sidadi equal protection of laws sidadi thabak se torokta taragadi state na afaba thabak se torokta taragadi karino mana torokta duise yengsi ko equality of treatment in equal circumstances anisigi khenabado ai haizarake ko equal protection of the law ga equality before law ga khenabada haizarake amana negative concept ni sina positive concept ko amana negative concept ni haidi equality before the law hairak taragadi law gi miyengda polakpadagi
mi khudimak se chap manaba miyeng de yengadabani class khudimak se chap manaba chakthung pigadabani haibne equality before the law sina ko chakthung pigadabani karigumba adi chakthung hena pirakpa natraga chakthung manadana piba matamda ko wakat pa yai piba matamdani ko chakthung manadana man chakthung sumpi pidra matamdadi haiba yade chakthung sumpi pidre lo na chakthung pidaba matamda ko hey chakthung pigadabani ko haibadi yade equality before the law sidadi equal protection of law haibadi kain khangba sidadi akoigi any circumstances mala haibadi khudamena thawdok ama thoba disaster ama thoba or incident ama thoba ko equal adi kanoda ko ado thawdok ama thopa matamda sarkarna koigi treatment ama khak tawrakani treatment amadi disaster ama thoba matamda kari dawre national disaster management force thazalakani aduduga adu si section thoram yam ama lawgani ko aduguma dagi karigumba nangse koigi crime kanoda idi metro station am chatle metro station am sabda terrorist na nangse natraga kano bazar am da chatle bazar da nangse terrorist na attack tor ko matam sida aduda circumstance am lakani dana ko adugi circumstance da kadawa equal treatment laka equal treatment tor kadawani tawdabadi yadre thabak se tawra adawani ko state government da tawrakta habagi equal treatment pbd natraga adu adi thabak tawrakta habagi damakta wakat payare stati ko the law should be equal and equally administered habako sinima khada ire ko among equals the law should be equal and equally administered habako habadi law kudimak se mi chamana ba mi dadi law kudimak se chamana na treatment dawada nupi da waragadi nupi da treatment dawada budi sumain dawada budi haini iram daragadi nupi kudimak ta dawada ba ko adi law duna hairam ba tungina adagi nupa da sumain dawada budi angang da sumain dawada budi hairam daragadi sumain dawbigada ba ko equal oiba mi singdadi equal treatment dawada equally administrated dawada ko equal necessity meanings in high hamba first point se karino harakanda equal oiba meaning dadi equal laws in equal oina treatment equal oina administrated dawada treatment dawada ko aduga light should be treated like without discrimination habadi adi nupa masen dadi nupa mani haina nupa masen dadi nupa khudimak se loina mak chap mana treatment daw nupi da oragana nupi khudimak se loina mak chap mana treatment daw hoi nupi nupa chap mana treatment daw ba haibna nate ko nupi nupa chap mana treatment daw mana ba masen jingse mana treatment daw ba haibna ko habadi like should be treated alike haise without discrimination asida ista question amakak lai unlike should be treated unlike habadi leite ko like should be treated alike habako unlike should be treated unlike and habadi yade ko habadi manada ba moi masense manada na treatment tawada bani habadi rule da leite ko manaba masen khatang di manaba masense manana treatment tawada bani haba nupi oragana OBC ma'am ni pulap pun chap manana treatment tawdi tawdabadi yadre ko thabak se tawra gaduini tawraktarba karigumba tawrakta taragadi wakat pa yadoini thabak se sure tawra adabani treatment amadi sukso shoydana tawragadamni kaigina ni circumstances habadi ayun sa haibado disaster ma thoe terrorist attack ma thoe natre haragana mase laira bi mung laira ba haiba poverty haibado thoe ko natre haragana kudamai haibado poverty je thoe ko adi natraga drought thoe natraga famine thoe ba famine thokpa matamda circumstance suda akoigi famine thokpa matamsida laira ba praja myam ma lai
ko chaningai thaningai leitaba like below poverty line da le BPL kangu ko BPL kangu jingse pulap punna moi jingse ade famine do na famine fo kodana mar mar ka cheng ji yen doi ni dana ko cheng chana ba thak na ba yen doi ni masi se below poverty line gi makha da le mi kudimak se loi na mi yen bai ta below poverty line gi makha da le mi du su ina kara khun mi du su pulap punna equal oina treatment to ba na te ko below poverty line gi makha da le mi jing do that's I did moi jing do equal nga tani equal ha di kana moi jing do chama na yen bai ta ko below poverty line da le groups do cheng cha hawai thum kari kara do loi na mak chama na yen loi na mak phangan yen da ba di adre ko yen da ba matam da circumstance gi matung ni yelak ta ba matam da ma se ko ta wakat pe adui ni adagi chama na yendre yen de no ko kano da ko ta wakat to ni so adudagi mo BPL kangu de ni main tawre ko poverty line gi mathak ta lebo kangu di above poverty line gi mathak ta lebo kangu de di moi du chama na training to moi de famine to ko matam na moi de hoi sak thong do BPL da phang do gi kitang ta na phang ga su moi de su chama na ne yen moi de su treatment to bi pidre na chama na pidre na chama na pi mai gi ide kano se ide equal oiba kangu jing meaning equal oiba kangu de di equal oina pi ba gan dai ko unequal oiba kangu de di unequal oina pi ba haibadi hairam de ko pi ba yai pi da ba yai adu de ka shu kai de but equal oiba kangu de di equal oina pi ba meaning di mai gi equal oiba group kangu jing do adu da equal oina pi ba haibani ko mi ka de mo to I know anh sai zabado nupa ga nupi ga chamana na piu haiba na te laira gi na kun ba chamana na piu haiba na te ba adu gi meaning do na te ba laira ba sen de equal nga ta ne mo se adu laira ma sen je chamana na pi bi ba ko ina ko ma sen je ina ko ma sen gi mo gi pulam pun chamana na pi bi ba ko judicial interpretation je yin se substantive oil mo se substantive anh ra hai cái substantive hai se kai no outcome so adi koi gi thabak tor pa matam da adi procedure do nataba procedure habadi mai step to nataba adi last phangadriba result to hai tare ko substantive equality hai tare adi phangdriba result phangdriba do adu do chamana treatment to hai tare treating unequal differently discriminating discrimination ko adi sisina outcome do equality of outcome ko sisina unequal sina differently hai ko unequally se koi gi adi ngasai gi manada ba moi masen manada ba adi khudam oina nupa ga angang ahan ga angang ga adagi kano siga laira ga ina kun ga adagi kani BPL ga APL ga asigumazina differently treat to unequally na te ko simsu id ningadam ni ko differently adagi discriminating discrimination hai ko aduga karigumba moi masengi marakta differently treatment to was discrimination idana ko hadi laira ba masenda ma kuchu ngobachina hena treatment phajana tawsi kuchu mo kango jinga treatment phajana tawrogum si ka haibse discrimination laira ba manungda ko laira ba gi ina ko maga manungda laira ba da hena paisa pi bi discrimination ko de laira ba da madu do akoina adu do koina koi gi kani equity ko laira ba da na kadawi hena paisa pi ba adi moido chokalak na ba gi namakta adu ina ko ba da hena paisa pi da ba se masi se koi gi discrimination ko de ba kaishu moido aduga laira ba masen manungda ko mane afaba jati digi horakpani amma sina afaba kano phataba jati digi horakpani haidana discrimination tawbase
masisi discriminate tawba really meaning di tawdaba habi ko discriminating discrimination as the special benefit and protection to a particular group for rational reasons habi ko outcome the based of an mas substantive equality ni not procedural equality natte ko procedure yaude sidadi masai mamangidadi kadawe mamangidadi procedure si pau yawe ko habidi karigomba equality se equality before the law se phanganaba honaba matamda procedure yauna due process yauna equal oigadabani haidana ko sidadi substantive equality ni ko sidadi kadawe harakanda aroibada phangadaba poto result to chap manana phangadaba haidi chap manana phangbam thokpadana chap manana phangani phan manadana phangbam thokpadana manadana phangani bako manadana phangbam thokpadana manadana phangani aduga discrimination thing discrimination habidi kaino ngasagi moi maseng marakta jat bijat khainaba degi ama amaga adi tongan tongan khanabado discriminate tawbado discrimination tawbado tawdaba habidi ko kantare ko special benefit adi ngasagi ainabado benefit pi gadaba benefit OBC da scholarship pi ko adagi SC ST ta asigi sig moigi tongana reservation pi ba siguma mayam singsini ko sinsina haise ko aduguma benefit pi singsi ngasagi PDS polam sing yen batudi PDS polam sing yen batuka sigi kaidi kanoda koigi SC ST natraga OBC da special benefit pi sika anise ipad id mana duini ko doctrine of classification reasonable classification sijum yengas ko doctrine of classification for the purpose of legislation yung siko doctrine of reasonable classification is second classification edi masisina kadogara kanda masaiki exception oidina this is one some of the exception na masaiki class masaiki classification class khan by the any akoigi simamanga id equality before law da kadawi koina class khaida bahaina haidra class khaida bahai beti kaino koigi kari koigi law gi matung ina law gi miyeng di yeng matam di classification se kem leite dana class haiba ma leite dana haidi kano OBC haiba ma leite adagi kano haiba ma leite law gi miyeng di lo ichamane haigidra aduga kadawi sigi equality ko equal treatment before equal protection of laws in kadawi ko equal protection of laws in kadawi harakanda manaba mosendi manana treat tawa habadi class khaibagi miyeng do nateba adudubu kadawi harakanda kadawba stage exception masam yawre equal treatment equal protection of the laws in the exception masam yawre karino doctrine of reasonable classification masagi classification tawroidabani hai logi miyeng the classification hamse class habise leite habado class habise equality before law dugi exception oidani equal protection of the laws in exception ama pire kari exception ama pi reasonable classification class logi matung ina class khaiba yade logi miyeng the class leite na habado laihandoini karigi equal protection of the laws in laihandoini class exception kara adusu reasonable id khaiba ya ko khayana po khaida khaiga da banate ko class khaiba yare hairaga so ko khaida khayana nate reasonable kari equality pro adugin mana equal protection of the law haira isiko asagi equality before law to adugi exception ne equality ko equal protection of the laws yantai ko equality to puro aba hona matamda mana daba moi masenje mana dana treatment of the bayadre adu the name doctrine of reasonable classification is ko ai example mama na pi give example de yeng se ko mama na pi give example ta kari gyan ta na ko mama da pi give example da
ko sidayda haidra state na kadawe state na mi amada lupa 50k pire b a da 50k pire b da 0 pire adoi taragadi equal subsection of all class abadi a ga b ga se pokpa matamda karimda khenarakte ko pokpa matamda karimda khenarakte magi janti chata haidi pokpa matamda ade jat pokpa matamda karim yengaroi pokpa do magi sigi jati afabada poi phatabada poi haba karim yengaroi law adi equal subjection adi mangon 50k p taragadi mangon da su 50k p bam thoe law na hiram taragadi haiba to deba ko ado kaim da p ga no hiram taragadi kaim da p roi doi ne e ga b gas ko aduga kadoga har kanda sigi 50k p da bado adu da kari ha equal protection of the laws na mo kari la ke kana kari guma ma se liar below poverty line oiram ma se na ko adi ina khun bo oiram ba ko adi condition na mala tro exception na mala tro kari guma liar ba haiba ma ko liar ba natraga na ews oiba adi economically weaker section oiraba natraga sc natraga st oiraba adu taradi exception na mala adu na kadawga har kana sigi green machu gi sina kadawba sisna equality before the law to ne kono aduga sida isa bpl kai gumba oirama adu taragadi mangonda di bpl masi bpl oibagi mangonda special provision ko chakthong ma pi doine ko a moi a masen ai people group a se a masen sida pulapuna moi da 10k pi gadam ne habse 10k equally pi doine moi masen sida a group sida a hariba moi ge group kangu sida kari gumba b habse bpl kangu oiram taragadi 10k pi pe mata 20k pi ren khalase ko equally 20k equally ko sina 10k equally meaning di kaino hara kanda a have a group sida yawa mioi sing se treatment tor ko matam di moi masen se pula punna chamana na treatment daw toine 0 nga ta pi tara ga di 0 nga ta pi de 10k pi tara ga di 10k loina pi de kari gumba a ga b ga se kari gumba nga sa gi pok pana ta bat ki na ta create ki na ta ko atopa class ki na tra ordinary id class ki na tra adoi tara ga di ma se atopa id kari gumba nga sa ews yarakini ko obc yarakini andagi kani sc st yarakini adugumba sc st gi matung ina kharakpa matamdadi moise chapmanan treatment torpa a gi group ta leba kangu singsina loina mak chapmanan treatment torpa b gi group ta leba kangu singsina chapmanan treatment torpa adudu exception na moina la ini ko equality equal protection of the laws ina kari exception pire ine kaino haridi lairaba prajadada di samana equal oina yengine na lairaba prajadada su koigi mana phangadaba chakthung du su kedoba lairaba prajadada su adum ina khomda phangbada dumaina phanganba oitaragadi adudi equality mapan thongdadi equality ni na lawba manungdadi equal oitabagi mong ama laibako aduduna kedoga harakanda masaigi reasonable protection reasonable doctrine of reasonable classification se hapsalak pai wari adu do magida sigi classification se ngasai class ta kadawa class ko dimak samana ni yengadam ne habi exception oina latne adu na reasonable classification analyze do taragadi ngasai gi equal protection of the law se exception ne equality before law gi exception ne equal protection of the law size exception oina latne karigumba pidragadi chamana na pira law na piramdre law na piram taraba adoi taragadi piba matamda karigumba law sina pesa pigadabani chakthung pigadabani haramaba adoi taragadi lairaba praja gi moi manungdadi lairaba praja moi masen se pulapuna chamana na pibiba na khumba oragani na khumba the pigadaba chakthung no pibiba aduga lairaba se masise or obc natraga sc st jingse moi jingsidadi
ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯆꯥꯛꯊꯨꯡ ꯈꯔ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯁꯣꯊꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯆꯥꯛꯊꯨꯡ ꯄꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯦꯕ equal protection of the laws ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ equal protection of the laws ꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯏ doctrine of reasonable classification ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯛꯑꯦꯕ ꯔꯨꯜ ꯑꯃ ꯀꯣ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯉꯔꯥꯡ doctrine ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ instrument ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯆꯂꯥꯏꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯣ doctrine of reasonable classification ꯗ ꯃꯣꯏꯅ class ꯈꯔ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ class ꯁꯤꯡꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯇꯝꯃꯛꯇꯣꯔꯤꯁꯤꯀꯣ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ class ꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ intelligent intelligent intelligible difference ko differential intelligible differential magi person dugi group dugi magi kok dugi matungina hedi koigi sidasta maturity benefits law maturity benefit law maternity sorry maternity benefit laws maternity hadi kaino koigi nupi singna piba koigi maternity leave hadi biologically koigi nupi singse biologically kadawi maternity benefit law si maternity benefit law se kainogi hausi pregnancy da khata natreko hausikti koigi maternity leave kaina leireko adagi koigi kainogi biologically nupi se nupa dagi tongaleba moidi aidi mama ngatani ko nupi habsidi ko aidi mama ngatani meaning di moidagi koigi civilization kudi mase aidi chathari ni moina aidi macha phangaga aidi macha pokpa ngamba jiba aidi nupa na macha pokpa aidi ngamponte nupi na poktoi ni ko aduna maternity benefit aise biologically moide di darkar leba kaino di angang pokpa or kaino kainogi angang pokpa matamda biologically moise tum sondore ni adagi kai haini sonma meaning di aduna hena moise phat kaino tawi haba na tawa powerless natte haba powerless oi haba tin nattaba ko biologically weak oi biological unique condition khara leba moida ko maternity haidi pregnancy or matamda maramaduna sarkar na kadawge hara kanda PMMBY ko kanogi maternity ki matungina PMMBY ko haiba kanoma P maternity benefits scheme ama kakpi masisina kano aide angang yaraba angang pokpa matamda lising manga gi benefit pigani ko lising manga benefit pigani ani suba kano angang pokpa matamdadi karigumba nupi macha oi taragadi ani suba pokpa nupi kano do nupi macha oi taragadi second suba se lising taruk pigani ko maternity benefit law se ko sumaina aduga gadoba 26 week to live law yai ko 26 week to live law yai adumai do si intelligible difference ya ko habidi kai haini difference se phasana uraba ko habidi pokpadagi kharapa nataba ek pokpa matamda madi adu imungda poi lairabada poi kanoda pokpagi matung ina natraga magi burner system dagi matung ina khaiba nataba ko khaiba taraga su kadoba biologically khaiba ko maternity nupa ga nupi ga gi marakta nupi da khataneba maternity gi pregnancy gi case la tori se ko nupa da digi sula oiba adumaina intelligible difference is ko distinguishing se ko habedi ngasai class khaiba ya den hai gi taraga su sigimba class di yai ko rational nexus habedi rational oigadabani ha ada khaiba matamda reason laigadabni reason do matik cha maternity benefit nupi da pigadabani hamse si reason matik cha bane ko pregnancy tawpa matamda boy biologically moise yamna vulnerable oi ko adegi kai haini
kaya ni paisa financially paisa darkar le financially angang unaba haise care doctor darkar le adagi aidi lan pham amani ba aidi siba yaba lan pham amani ko adugumba chaw problem ama thengnari ne asigumba thengnaba matamsida thengnaba matamse magi reason se aidi adugumba thengnari ni habagi reason se rational oigadamani habadi kano oigadamani sinema ko doctrine of reasonable classification zigi makhada le reason adagi kadoga hara kanda sigi doctrine of reasonable classification se amaga hayo doctrine of reasonable classification se aina hojik exception nen haigidra exception nen haise exception hayeng pekhada article number 14 the yawbra hairagadi article number 14 da dum yawi haiba exception se article number 14 the yawsaba masa article number 14 masada doctrine of reasonable classification haise yawjabani na yaw habidi kaino in the form of kari da yawa in the form of equal protection of the law habisidi mong the yawani tasembagi di equality before law habisiga equal protection of the law habisiga equal protection of the law se equal protection of the law se equality before law ki exception male ko tawadabu article number 14 da di yawsaba masana constitution na piramba po ne basis habidi like should be treated alike haiba gumba ko natraga doctrine of reasonable classification haiba gumba asigumba sidi masana constitution yaramani exception article number 14 ki exception la hadi doctrine of reasonable classification se native kaino di masigi restriction se equal protection of the law haraga maming tongan yawsagre article number 14 masada adum yawsagre aduna article number 14 ki exception horen nainarapa matamda equal protection of the law habidi kaino doctrine of reasonable classification se masi se yawgadra taragadi maternity benefit pse nupida or angang the free education pi bagumba ko OBC da scholarship pi bagumba adagi SC ST da moigi tongan ba reservation pi bagumba masigumba pibase sigi maraksida koigi kaya ani nupida pi bagumba angang da pi bagumba asigumba sidi doctrine of reasonable classification da chingeba aduga masagi kaino da ko to koigi sidasu lakini ko chak kaino koigi bal kaino da kari equal protection of the law sigi sinataba exception khara julakini sigi equal protection of the law da kadoba koigi doctrine of reasonable classification da yawgiba magi class kudimak sidi article number 14 yawjare ko masi se exception ne haina treat tawde ko adudum di khangau ko doctrine of reasonable classification da yawiba class khaido ising se masi jing sidi kaino da treatment tawde kaino da yawi haina lawde ba angang da kaino bibagumba ko haina free education bibagumba adagi nupida maternity benefit scheme bibagumba ko asigumba se kaino tawde ba idi kaino da article number 14 masada yawjabane exception nate ko exception di mangani kaino haragadi kana equal kanogi the exception hoideni equality before law gi the exception hoideni se adubu masigi exception maliba doctrine of reasonable classification se kanai makhada yaweba equal protection of the law makhada yawe adudum khango ko concept se ko haidi equal protection of the law gi makhada doctrine of reasonable classification se yawani ba aduduna ngasai article number 14 da yawjari ne masana ko si article number 14 ni article number 14 da yaw da exception khara le kari exception no di yeng ko exception to article number 14 constitutional immunities sabide kaino koi gi constitution na moising sidi khato moising sidi article number 14 da kon da ba hai ko loi da ba hairga iramba hai tare ko constitution da iramba kanguni article number kaya 361 sorry
Article number 361 kaino president and governor immunity president ga governor ga gi moise treatment tawba matamda kedawga tongan ba koigi